Nyuma yo gufungurwa ku mbabazi za Perezida wa Repubulika Paul Kagame, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje yuko bwana Paul Rusesabagina yamaze kugera muri Qatar, aho azava yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusanga umuryango we. Iki gihugu cya Qatar yerekejemo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemezwa yuko ari bo bagize uruhare rukomeye cyane mu irekurwa rya Paul Rusesabagina. Rusesabagina yuriye indege ajya muri Qatar, naho Nsabimana Calixte Sankara bari bafunganywe n'abandi bagenzi babo bareganwaga. Burira bus berekeza i Mutobo guhabwa amasomo y'uburere mboneragihugu. Qatar, inshuti ikomeye cyane y'u Rwanda, iza muri iyi kese gute? Tubahaye ikaze kuri Gentil Gedeon Official. I Mutobo abagezeyo bo bameze gute? Ikaze. Iguriro rikomeje kuguha service zo kukugurira ibikoresho ku masoko mpuzamahanga yo kuri internet nka eBay, Amazon, Alibaba n'andi. Abashaka ibikoresho byo gukoresha mu mashuri, amavuriro, amahoteli, ibyo mu mazu nk'intebe, ibitanda, utubati, ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi. Ibingibi byose bibatume. Bakurangurira kandi imizigo mitoya n'iminini nka za kontineri n'indi. Iguriro ubu ni ikigo cya mbere mu Rwanda mu kugutumiriza ibyo ukeneye byose ku masoko mpuzamahanga, bigatumizwa mu Bushinwa, Dubai na Amerika, kandi ukabibona mu minsi mike cyane. No kuri babantu mugura ibintu bito nk'amasaha, imyenda, inkweto n'ibindi, namwe ikaze mu Iguriro. Kora download ya app yabo yitwa Iguriro Shopping, unahamagare kuri 0781 81 6180. Abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baratangaza yuko bwana Paul Rusesabagina uherutse kurekurwa na Leta y'u Rwanda yageze i Doha muri Qatar. Ikinyamakuru The Washington Examiner kivuga yuko John Kirby, umuvugizi w'inama y'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye abanyamakuru yuko Paul Rusesabagina yavuye mu Rwanda kandi yuko yageze i Doha muri Qatar. Mu magambo ye agaragara muri iki kinyamakuru, bwana John Kirby yaragize ati vuba arafata urugendo agaruka muri Amerika, kandi umuryango we nzi neza yuko nta utunguwe, biteguye kumwakira hano iwabo. U Rwanda narwo rwemeje yuko Paul Rusesabagina yageze muri Qatar. Mbere yo gufata indege yerekeza muri Qatar, bwana Paul Rusesabagina yagaragaye mu ifoto yifotoranije na ambasaderi wa Qatar mu Rwanda. BBC itangaza yuko kugera ubu ngubu nta makuru arambuye yatanzwe ku kuva kwe mu Rwanda ntigihe neza ibi byabereye. Bwana Paul Rusesabagina yari yarakatiwe gufungwa imyaka 25 mu Rwanda ahamijwe ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bitero umutwe wa FLN yarakuriye wagabye mu Rwanda mu bihumbi 2018 na 2019. Leta ya Amerika yakomeje kuvuga yuko yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma yuko ashutswe akajyanwa mu Rwanda mu ndege bwite azi yuko agiye i Burundi nk'uko byavuzwe mu rukiko. Amerika kandi yakomeje gusaba yuko yarekurwa, ariko bimara igihe kinini cyane byaragoranye ko arekurwa kugera n'ubwo akatiwe gufungwa imyaka 25. Amakuru avuga yuko Qatar yagize uruhare mu biganiro byagejeje ku ifungurwa rye. Abahagarariye iki gihugu mu Rwanda nibo bagiye kumukura kuri gereza ya Kigali ku munsi wo kwa gatanu nijoro. Bivuga yuko yahavuye isaa 4 z'iryo joro ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu 2023. Abo rero nibo bamucumbikiye neza kugera avuye mu Rwanda yurira indege. Havuzwe byinshi kwirekurwa rya Paul Rusesabagina. Ibyamenyekanye mbere ni byari byanditswe n'ikinyamakuru Semaphore cyandikaga yuko Qatar yasabye u Rwanda yuko rwagirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Qatar yoroshya cyane iby'ibyo biganiro. Bikanavugwa yuko ariko mbere gatoya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakoresheje icyo umuntu yakwita nk'igitutu kugira ngo Paul Rusesabagina arekurwe. Semaphore nubwo yanditse ibyo, yavuze yuko hari n'amakuru ifite yuko ahubwo u Rwanda ari rwo rwasabye Qatar kuba umuhuza warwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kugira ngo rubone uko rurekura Paul Rusesabagina. Byose nta bimenyetso bihagije Semaphore yabitangiraga. Gusa uko byagenda kose, Qatar ngo yabaye ingenzi cyane mu kugira ngo Paul Rusesabagina ave muri gereza mu Rwanda azagere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda yatangaje amabaruwa y'uruhande rwa Rusesabagina irimo ivuga yuko ari we wayanditse mu kwezi kwa 10 2022 asaba imbabazi umukuru w'igihugu Paul Kagame. Impamvu yasabaga imbabazi ko ari kugira ngo arekurwe. Muri iyo baruwa handitsemo yuko yicuza ibyakozwe n'ihuriro yari akuriye rya MRCD, akaba yari umuyobozi waryo mukuru, akanicuza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'umutwe wa gisirikare wa FLN wegamiye kuri ritsinda cyangwa kuri ihuriro. Muri iyo baruwa u Rwanda rwemeza yuko kuko yanditswe na Rusesabagina, yemeje yuko nagera muri Amerika ibibazo bijyanye na politiki y'u Rwanda hazabisiga inyuma kure. Umuryango we ntabunganizi be nta byinshi batangaje. Gusa mu bantu bagize umuryango we nta numwe ngo wemereye kongera kumuvugira mu ruhame, yaba mu itangazamakuru cyangwa mu mategeko. Hagiyeho umuvugizi wihariye, ni umukonsulta ushinzwe bya communication cyangwa gutumatumanaho wahawe ikiraka n'umuryango wa Rusesabagina. Uyu ni nawe uvugana n'itangazamakuru ku bijyanye no kurekurwa kwe no kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muryango we ngo wanasabye yuko nawe warekeraho ibijyanye no kwivangavanga muri politike n'ibijyanye no kwiyamamaza mu itangazamakuru. Nyuma yuko avuye muri gereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje yuko zishimiye kurekurwa kwa Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo, Perezida Joe Biden ubwe yaragize ati: "Nshimiye Leta y'u Rwanda yatumye uku kongera guhura n'umuryango we gushoboka. Nshimiye kandi Leta ya Qatar yagize uruhare mu irekurwa rya Paul Rusesabagina no kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika." Nk'uko byumvikana, igihugu cya Qatar gikomeje kugaruka cyane mu irekurwa rya Rusesabagina. Iki gihugu kiza gute muri affaire Rusesabagina? Mbere gato yuko Rusesabagina arekurwa ku munsi wo kwa gatanu, Dr Majed Al Ansari, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Qatar, yatangaje kuri Twitter yuko ibigendanye no kumwohereza muri Qatar birimo gukorwa, noneho nyuma akajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rusesabagina arekurwa ntabwo byamurikiwe itangazamakuru, yewe no kuva mu Rwanda kwe nako byabaye nk'ibigirwa ibanga, itangazamakuru ntiryabimenyeshejwe. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari yagiye i Doha muri Qatar. Yabonanye na Amir Sheikh Tamim bin Mohammed Al Thani, umutegetsi w'ikirenga wa Qatar. Ibinyamakuru byo muri Qatar byavuze yuko baganira ibijyanye n'akarere n'ibireba isi muri rusange ndetse n'umubano w'ibihugu byombi, bakaganira kandi ubukungu n'ishoramari. Kuwa gatanu w'icyo cyumweru, iminsi 3 gusa, nibwo Rusesabagina yahise arekurwa nyuma y'imyaka 2 n'igice afunzwe. Abandi bantu bagera kuri 350 nabo bahawe imbabazi, abandi barekurwa by'agateganyo. BBC iganira na Bwana Patrick Karamaga, ni umwarimu muri science politique muri kaminuza ya RDC. Yarayibwiye ati ntabwo byari kugaragara neza mu gihugu nk'u Rwanda iyo barekura Paul Rusesabagina wenyine, aho kurekura umuntu umwe gusa. Byari ngombwa yuko leta irekura n'abandi bantu babisabye kugira ngo bigabanye igitutu kuri leta imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Qatar hamwe n'u Rwanda mu myaka ya vuba ahangaha ishize byubatse ubushuti bukomeye cyane bushingiye ku ishoramari Qatar ikora ry'amamiliyoni amagana y'amadolari mu rwego rw'indege mu Rwanda. Mu bihumbi 2019, leta zombi zasinyanye amasezerano yo gukomeza kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera cy'agaciro ka miliyari 1.3, aho Qatar yemeje gushyiramo arenga 60%. Umwaka wakurikiyeho, Qatar Airways y'iki gihugu yaguze 49% bya Rwandair ya leta y'u Rwanda. Qatar ariko n'ubundi isanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kirekire. Ubushuti nabwo bushingiye ku ishoramari na politiki yo mu burasirazuba bwo hagati. Umubano wa Kigali n'ubutegetsi bw'abademokrate muri Amerika wagiye uzamo ibibazo bishingiye ahanini ku buryo ubutegetsi bwa Washington buvuga yuko bubona uburenganzira bwa muntu mu Rwanda butubahirizwa neza.
BBC y'abongereza yo ivuga yuko kuri Amerika byasaga n'igisebo gufungwa k'umugabo wambitswe na perezida umudari uruta indi ihabwa abasivili muri Amerika. New York Times ivuga yuko hari umuntu wayihaye amakuru avuga yuko Jake Sullivan, umujyanama wihariye wa perezida Joe Biden, ubwe yagerageje gushaka inzira yo kurekura Rusesabagina. Ahamagara kuri telefone, anakoresha inama mu biro bye bya White House. Leta zunze ubumwe za Amerika zashyize igitutu gikomeye cyane ku Rwanda, isaba yuko uyu mugabo yafungurwa, ariko u Rwanda rukavuga yuko rudashobora guhita rumurekura by'ako kanya, kandi hari ibyaha ashinjwa yakoze byibasiye inyoko muntu. Guca kuri Qatar nk'inshuti ya Amerika ikaba n'inshuti y'u Rwanda, ubwo ni inshuti bihuriyeho, ngo abari Qatar nyine ivugana n'uruhande rw'u Rwanda, ngo bigaragara yuko ari imwe mu nzira yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Washington kandi yari yizewe, yabahaye umusaruro bari bakeneye. Ni nyuma yuko kandi kugerageza kwa Washington ubwayo byasaga naho bitatanze umusaruro. Mu bihe bitandukanye, abayobozi benshi mu butegetsi bw'u Rwanda bagiye bavuga yuko igitutu ubwacyo kidashobora gutuma hari umuntu warekurwa yarakatiwe n'amategeko. Na mbere gato yuko Rusesabagina arekurwa, umukuru w'igihugu Paul Kagame ubwe yari yaravuze yuko nta gitutu gishobora gutuma u Rwanda rwarekura Paul Rusesabagina, kugira nubwo atanze urugero asa n'utebya avuga yuko kugira ngo Paul Rusesabagina arekurwe, ngo wenda byasaba yuko hari igihugu cy'amahanga gikomeye cyagaba igitero ku Rwanda, wenda kikamubohoza. Nyuma gatoya rero nibwo noneho ubuvugizi bw'u Rwanda bwavuze yuko Paul Rusesabagina kuba yarekuwe bidashingiye cyane ku gitutu, ahubwo bishingiye ku biganiro bya diplomasi byabaye hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare na Qatar. Ubuvugizi bw'u Rwanda kandi bwakunze kuvuga yuko kuba Paul Rusesabagina arekuwe bitavuze yuko hatabaye ubutabera, kubera yuko yarekuwe ariko yarakatiwe ibyaha, ndetse abakorewe ibyaha bagomba guhabwa impozamarira zemejwe n'amategeko. Mu kwezi kwa munani kwa 2022, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Anthony Blinken yari yaje mu Rwanda. Mu byari bimuzanye hari harimo kuganira na perezida Paul Kagame uburyo Paul Rusesabagina yarekurwa agakurwa muri gereza. U Rwanda rwakuriye Amerika inzira ku murima, ndetse ruvuga yuko rudashobora kumurekura n'umunsi wa rimwe. U Rwanda rwavugaga yuko kurekura Rusesabagina bitaca mu nzira y'igitutu nk'iyo ngiyo. Aganira na BBC, bwana Karamaga yaragize ati u Rwanda rwashoboraga kwihagararaho ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atari kurebye ntabwo rwari kwanga ubusabe bw'inshuti yarushoyemo amamiliyoni amagana y'amadolari. Dr. Majared Al-Ansar yavuze ko Qatar yabaye umuhuza utabogamye mu bintu bitandukanye, bityo ngo bigira umufatanyabikorwa mpuzamahanga wizewe mu gukemura impaka mu mahoro na diplomasi. Qatar yayoboye bucece ibiganiro byagejeje Amerika n'Uburusiya ku kumvikana guhererekanya imfungwa buri ruhande rwari rukeneye. Itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 2022, indege ebyiri, imwe ivuye muri Amerika indi ivuye mu Burusiya, zageze i Doha muri Qatar zigurana imfungwa. Muri abo ngabo harimo umukinnyi wa basketball Britney Griner yaramaze amezi 10 afungiye mu Burusiya, ndetse na Victor Bout, umucuruzi w'intwaro wari umaze imyaka irenga 10 afungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yo gusubira muri Amerika, bwana Paul Rusesabagina yagombye kubanza guca muri Qatar. Bivugwa yuko ari mu rwego rwo kuba Qatar iri kwishimira irekurwa rye nk'ikindi gitego itsinze muri diplomasi. BBC ivuga yuko mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda bisa naho inyungu zari nke cyane mu gukomeza gufunga Paul Rusesabagina, mu gihe rwaba rwirengagije ubusabe bw'inshuti yashoye miliyoni amagana z'amadolari mu gihugu, bikagaragaza yuko u Rwanda rwahisemo kumva ubusabe bw'inshuti yarwo Qatar nyine mu kurekura Paul Rusesabagina. Hari abantu benshi bibajije icyo yaba Qatar cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye u Rwanda nk'ingurane kugira ngo Paul Rusesabagina arekurwe. Uruhande rw'u Rwanda rwavuze yuko nta kintu na kimwe Amerika cyangwa Qatar bahaye u Rwanda mu buryo budasanzwe kugira ngo arekurwe Rusesabagina, gusa ngo byose bishingiye ku biganiro byagenze neza hagati y'u Rwanda, Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amakuru yari yajya hanze avuga yuko u Rwanda rwashoboraga gushyirwaho ibihano
nk'uko byanasabwaga n'abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ibihano bitashyirwaho u Rwanda nk'igihugu bigashyirwaho n'abayobozi bakuru b'u Rwanda, byose byasabwe n'abantu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika. Byose ngo byari mu gitutu cyo kugira ngo Paul Rusesabagina arekurwe. Muri ibyo byose ngo nta na kimwe cyabaye. U Rwanda ruhakana yuko nta bihano byendaga kurushyirirwaho kubera kutarekura Rusesabagina cyangwa ngo bishyirirweho abayobozi bakuru barwo. Ku ruhande ahubwo rw'u Rwanda ngo bifite ikintu bivuze cyane kandi gikomeye kuba Paul Rusesabagina yarakatiwe n'inkiko z'u Rwanda. Umuvugizi wa Presidence y'u Rwanda Stephanie Nyombayire yanditse kuri Twitter yuko guhabwa imbabazi kwa Rusesabagina bidakoraho igihano yahamijwe, ndetse ko gishobora gusubirwamo mu gihe yaba asubiriye ibyaha nk'ibyo yakoze. Ati umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Qatar wabaye ingenzi cyane. Uyu yakomeje avuga yuko irekurwa rya Rusesabagina ari umusaruro w'ubushake buhuriweho bwo kuzahura umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arekurwa, Qatar yahamije yuko yagize uruhare mu biganiro byaganishije ku kuba Rusesabagina ubu ngubu ahawe imbabazi. Mu gihe amakuru yemeza yuko Paul Rusesabagina yageze muri Qatar, andi makuru azwi ni uko Nsabimana Calixte uzwi nka Sankara ndetse na bagenzi be bo bahise bajyanwa i Mutobo guhabwa amasomo mboneragihugu mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe, kubera yuko bahoze ari inyeshyamba muri MRCD FLN ya Rusesabagina. Ntabwo igihe Sankara na bagenzi be bazamara i Mutobo kiramenyekana, gusa abanyura muri icyo kigo bakunze kumaramo hagati y'amezi 3 na 6. Abari bafunzwe muri dosiye imwe nka Rusesabagina bashinjwaga ibyaha by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi byakozwe n'umutwe wa MRCD FLN babarizwagamo. Abangaba bagabye ibitero bitandukanye ku Rwanda bihitana ubuzima bw'abaturage. Ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda cyageze i Mutobo ku munsi wo kuwa mbere gihasanga abagera kuri 20 barekuwe ku mbabazi za perezida ku byaha bakoze bakiri mu mitwe yitwaje intwaro yashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nsabimana Calixte uzwi nka Sankara wahoze ari umuvugizi wa FLN ntabwo yari yakagera i Mutobo kimwe na bagenzi be. Gusa Nsengimana Herman wasimbuye Sankara ku buvugizi bwa FLN yavuze yuko yishimiye imbabazi yahawe kubera yuko zaje zitunguranye. Uyu musore yari yakatiwe igihano cy'imyaka 7. Itangazo ry'imbabazi za perezida ryasomwe ku mugoroba wo kwa gatanu itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu. Icyo gihe ngo bumvaga Radio Rwanda. Ati amakuru twayumvise muri gereza kuri radio mu makuru ya saa moya z'ijoro turi mageragere. Ati mu by'ukuri twabaye nk'abantu batunguwe turishima. Nsengimana yarukaga mu Rwanda muri 2014 arugarukamo ubwo atabwaga muri yombi avuye mu mashyamba ya Kongo. Avuga yuko yataye umwanya munini cyane ari mu bintu bitubaka u Rwanda, ari naho ahera asaba abakiri mu mitwe irwanya u Rwanda kubivamo. Ati ibintu umuntu yagiye anyuramo ni ibintu bibi cyane kandi bihagije. Babishaka bashyira intwaro zabo hasi bakaza bakakirwa nk'abandi bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Ndagijimana Jean Chrétien w'imyaka 26 niwe wari muto mu itsinda ry'abaregwaga hamwe na Rusesabagina. N'umwana wa General Irategeka Wilson wayoboraga CNRD ubwiyunge. Iyi ngiyi yomoye kuri FDLR. Ni nawo umutwe w'ingabo waje guhinduka FLN. Ndagijimana yafatiwe Igoma yaje kubikuza amafaranga se yari yamutumye yo gukoresha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amafaranga yoherezwaga n'abaterankunga b'uwo mutwe baba mu mahanga. Yaragize ati ubutumwa naho abakiri mu mashyamba bakora amahitamo meza bakitandukanya n'iyo mitwe bakaza mu rwababyaye. Yari yarakatiwe imyaka 3 y'igifungo, ikaba yaraburaga amezi make kugira ngo yuzure. Nyuma yo kurekurwa ku mbabazi, Ndagijimana avuga yuko yishimiye cyane. Ati hari kuwa gatanu ntumva itangazo kuri radio yuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame aduhaye imbabazi. Nabyakiriye neza. Muri gereza nari mpamaze imyaka 2 n'igice. Isomo nabonye mu buzima no kwirinda gukora ibyaha kubera yuko ari ahantu twari ntabwo ari ahantu heza. Ntabwo aramenya aho azagana cyangwa ikintu azakora nasoza amahugurwa i Mutobo, dore yuko adaheruka amakuru y'umuryango we kubera yuko asigaye mu mashyamba ya Kongo.
undi mu barekuwe ubu ngubu uri mutobo ni Mukashyaka Saverina w'imyaka 60, nawe ari mu barekuwe ku wa gatanu ku mbabazi za perezida w'u Rwanda. Ni nyuma y'imyaka 9 yari amaze afunzwe mu myaka 9 yari yarakatiwe. Uyu mugore akomoka mu karere ka Rubavu, avuga yuko yafunzwe nyuma yuko hamijwe imikoranire n'umutwe wa FDLR, agasiga abana be mu bukode i Rubavu. Igihe cyabasuye yakibwiye yuko yatunguwe cyane n'uburyo leta y'u Rwanda yitaye ku bana be ikabarira amashuri kugera muri kaminuza. Ati abana banjye nari narabasize nta muntu n'umwe mbasigiye uzabafasha kubaho cyangwa mu mashuri. Ati umukuru bamurihira amashuri yisumbuye aza kujya no muri kaminuza. Ati ntabwo nari nzi yuko bazamurihira kandi cyanakoze ntaragikorera leta y'u Rwanda. Ati umwana wanjye yaje kubona akazi keza, nkarya icyo nshaka, nta kibazo nongeye guhura nacyo. Yavuze yuko nyuma yuko afunguwe agiye kwegera umuryango we, ubuzima bwe akabumara yigisha abana uburere mboneragihugu. Umuyobozi mukuru wa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, Nyirahabineza Valerie, yasabye abatangiye amahugurwa kuba intumwa nziza z'u Rwanda, bakavuga ibyo babonye byose nta kubeshya na kumwe. Turabashimiye cyane gukurikira Gentil Gedeon Official, mugira ibihe byiza mwese.